Bog svima, ja sam Tihana sa bloga Just Cake the Cupcake. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Nalazimo se u sredini smoothie tjedna koje radimo u suradnji sa KitchenAidom. U ponedjeljak smo vam pokazali kako napraviti zeleni smoothie, a danas se ipak malo okrećemo voću i radimo smoothie koji se sastoji od jagoda, banane, džumbira i soka od jabuke. Jako lagano sve sastojke ćemo staviti u KitchenAid blender. Prvo stavljamo jagode. Jagode su smrznute. Malo smo ih stavili na sobnoj temperaturi da se odmrznu, ali ne treba dugo staviti na sobnoj temperaturi. Nakon jagoda stavljamo sok od jabuke. Znači sve radite otprilike sa sastojcima, kasnije ako će vam nešto faliti možete dodatno dodati. Stavljamo banane, znači svježa banana koja je nasjeckana na par komadića. I na kraju dodajemo komadić džumbira, znači otprilike 2 cm, da daje finu aromu našem smoothiju. Miješamo. Nakon otprilike 1 minute možete poslužiti svoj smoothie. Dobar tek. Puno bolje od zelenog smoothie.